siyabingelela ubaba umphathiswa wezwi likaNkulunkulu okhona phakathi kwethu ogcotshwe kaThixo, ubaba umfundisi, ubaba uNgidi. Amen. Elithi lenkosi ngokuloba kompostoli Pawula noShembe futhi ukufakazele ehlabelelweni zakhe lithi laba abantu abagcotshiweyo bayizitshe ezinhle zokuphathizwa kaThixo. Amen. Uyisibusiso ukuthi kube khona umphathi wezwi likaNkulunkulu kulo msebenzi omkhulu kangaka. Qhubekela ukubingelela abaphathiswa bonke abakhona kulokuhlangana okuhle kwethu kwanamhlanje, nabo bonke abantu abakhona siyababingelela egameni lenkosi. Amen. Mhlasimbe singahlabelela nje noma izwi ingenalo kahle njengoba ngisho ukuthi bengisemlindelweni ebusuku, kodwa singathatha u-142 ezihlabelweni zamaNazaretha. Asizame ivesi lesine. Jabula we Maria, jabula okwaba usuku lokufika kwababamkhulu lapha eNatali. Amen. Bomiyo phambi kwenu umntwana omncane kakhulu umhlengi wakangubane ezweni lakithi eMkhomazi, izalwa ke intombi yaseIbisini kuleli lizwe emzini kaShembe lapha ekuthiwa kusemvuyini ukithi komalume. Alibonge igama lenkosi. Uma besikhuluma lendaba yokubungaza lolu suku lukamhla ka-10 kuMashi lokufika kubabamkhulu efika ezovuselela lokhu kuNazaretha esikuwo njengamanje, zikhona inhloso zakho ezintathu ayehlala ezulwini ehlela zona. Okokuqala, wayezoqinisekisa ukuthi masidlula kulomhlaba njengoba sikhona silapha emhlabeni singabantu abazodlula ngelinye ilanga, sifanele sibe ngabantu abazobonana noNkulunkulu noma noShembe kwelizayo. Amen. Kwabe inhloso zokufika kwakhe naloku kuNazaretha. Okwesibili, kwakukuthi singadingi, singesweli, sisalapha emhlabeni, kodwa siphile njengoba sakuyaliwe lapha encwadini kaGenesisi ukuthi asiphuse phezu kwazo zonke izinto, kodwa ukuhamba kwesikhathi saduka endleleni, sehlelwa ziqalekise ezihlukahlukene, sathola ama-punishment ahlukahlukene kuNkulunkulu. Lapha yana nje mawuya kuDeuteronomy 28 ziyakhazwa ibusiso esasiyoba nazo masilalela izwi kaJehova, ziyakhazwa leziqalekiso ezaziyosehlela uma singalalelanga izwi kaJehova. Nangempela-ke kwahamba zaba khona izinto ezisedusayo endleleni kaNkulunkulu zasehlela lezo ziqalekiso. Amen. uShembe kodwa kwahamba sase siyakhunjula. Yabona nje uma uyengomeni ka-60 uya lapha emavesini amabili, kukhona ivesi elithi wayikhumbula i-Afrika akalibalanga abantu bakhe ngoba bawumsebenzi wezandla zakhe. Amen. Ivesi elinye lithi wabathanda abantu bakhe abanqunu zisobala, wayesebathumele uIsaya inceku yakhe ngoba
emsebenzweni wesabatha ngithi 16 ithi indaba wasibuyisela kuye ekwedweni kwethu njengokuba sasivele singabantu bakhe kakade. Okusho ukuthi asikwazi sithi kwaqalwa sithi hayi kwakusungulwa, kodwa kufanele sibe ngabantu abathi uShembe wayezovuselela into esike yabakhona vele before. Akabonga uNkulunkulu. iBhayibheli lesifakaza ngalo isifungo sobuNazaretha namabunyumeli kusikisi laba khona ngesikhathi esiphambili uShembe ngakafiki lapha emhlabeni, kodwa sekukhulunywa ngalesifungo sobuNazaretha ukuthi ma umuntu ethatha isifungo usibhalisa lokuthi aphile ubungcwele ayibhalisele uNkulunkulu, ayibonge inkosi. Manje besikhuluma ngaleyo ndaba enjalo yokufika kukaBabamkhulu ezovuselela lobuNazaretha. Sase sithi-ke thina amaNazaretha lolu suku silifanisa lokhisimusi. Bayawazi abantu ukhisimusi. Amen. Lo wabantu wasemhlabeni omhla ka-25 kuDisemba, nalo suku kwethu siyalifanisa liba umfuziselo kakhisimusi kuthina. uShembe kwayinenhloso ukuthi kube njalo, ngoba vele lo ka-25 Disemba wayesekume wawusola lapha nje bafakazi okekana o-antikekana basezweni lakithi eMkomazi bayifakazi indaba ukuthi ngelinye ilanga kuDisemba 25 balungisa konke baze beza nehlahla phambi kukaBabamkhulu bethi bagomba ukhisimusi lobhujwa ngabantu, kodwa wayesewusola uBabamkhulu ukuthi hayi bantu abami ningawenzi. Akawusolanga ngaleya ncwadi thina esiyifundayo yaJeremaya, hayi yinto emasiyifunda nje, kodwa yena akawusolanga ngayo. Wawusola ngokwakhe kwasezulwini, azi ukuthi wayewusoliswa yini. Wathi bantu abami lolu suku kwaba usuku lwesililo lapha khona kwabulawa iy'ngane zabafana ngesikhathi uHerodi efuna lo wayefuneka, kodwa namhlanje siyayisichaza ngendlela esichaza ngayo size siyofunda uLuka laphayana simchaze ngale ndlela esimchaza ngayo. Kodwa kuhle ukuthi masingayi-understand indaba yombhalo ake siphume kancane embhalweni sigxile kulokho okushiwo uShembe. Amen. Ukuze singagcini siwu-interpreta ngendlela erongi. Othi uma usuthola umuntu oyile eBible school noma ufundile ngalezi ncwadi athi uma esekubuza ngazo bese kutholakala ukuthi wena uthathe ivesi elilodwa awuyiqalanga incwadi la iqala khona wehla nayo ukuthi uze kube kule ndawo wena oyithandayo wakade kwenzekeni. Engisho ukuthi-ke izinto lezo uBabamkhulu athe mayefika ezosibuyisela uNkulunkulu njengokuba sasingabantu bakhe. Mayefika uBabamkhulu uShembe wayengenayo indawo yakhe lapha emhlabeni, ingakho azambala ingoma eyayihlatshelwa ngabantwana ethi Nkosi sikelele ubaba, engenandawo elale emahlathini. Kodwa umthandazo walabo bantwana bathandaza verse 4 uzwe uyasho uShembe uthi ngomthandazo wey'ngane uJehova wasilalela. Namhlanje uShembe uney'ndawo izwe lonke, akabonga uNkulunkulu, wathandaza abantwana umthandazo wabo uNkulunkulu wayesewuzwa. Uma-ke sikhuluma ngendaba kaShembe sikhuluma ngokufika kukaShembe kukaBabamkhulu, kube khona indawo lapho uShembe eyiveze khona ngeyibonakaliso. Wafika emazweni athile ngomoya engakafiki kuwona ngenyama yakhe noma ngey'nyawo zakhe, kwaze kwaba khona abantu abafana noJohane lapho eBhayibhelini owayenikezela ukuza kweNkosi uKristu, owathi izwi liyamemezekane lithi lungisani indlela yeNkosi iqonde, uthi khona ozayo engingafanele ngisho ukuthinta isicathulo sakhe. Nabo uShembe kwaba njalo. Angazi lezinto zasezulwini zenziwa yini zibe nendlela efanayo. uJesu wapikezelwa ngenkanyezi noShembe wapikezelwa ngey'nkanyezi ezabonwa izazi lapho ePortshepstone ekwentweni zayilandela zaze zawowela ePhakameni. Akabonga noJesu waba noJohane owayempikezela, noShembe waba nabo abantu abampikezelayo. Alesithathe nje uKabinde, kwaba khona indoda uKabinde bayomcorrecta ubaba umfundisi. Ngithi kwakuyile isikhathi sika-1906 seNyamakhanda yayisivela le ndoda ewuKabinde, yayiwumuntu nje owayekhonza ebandleni lamaLuthela, ingumshumayeli khona kulelo bandla. Kwathi ngelinye ilanga
ndoda ilele kwase kukhuluma izwi kuyona lathi inkabinde ngiyakuthuma hamba uye lapha entabeni obonjeni wayewasenuthu hamba lapha entabeni obonjeni ufike uhlale khona izinsuku eziwu-40 uthandaze khona ubusuku nemini ngofika mina ngohlangana nawe khona waqala weziba le ndaba unkabinde wathi hayi izwi labantu lelikhulele likhuluma nami wayesecabanga unkabinde wayenganile nonkosikazi ley'ngane wayesegula unkosikazi wakhe wadlula emhlabeni kwase kufanele ukuthi unkabinde akabhekele ezingane akabhekele ikhaya kodwa leli zwi seliyamkhipha kuleli khaya liyamkhipha kulezi ngane lithi akahamba ayohlala entabeni wathi uma ehambile engakahambi kuyohlala entabeni elokhu enqaba kuthe ngelinye ilanga lase libuya leli zwi lase limkhombisa lesibonakaliso lase limkhombisa isiphepho esikhulu uthiwa lesi siphepho zasiphephula izindlu kuwa yonke into wayesethi izwi unkabinde uyasibona lesi siphepho sizophephula lendlu yakho oyithanda kakhulu ufe nalabantwana bakho obathanda kakhulu obafuna ukulalela izwi lami ngoba uthanda bona wathi mayezwa lokho wayeseyathuka uthe mayesethuka wayesethi hayi ngiyavuma sengiyakhona entabeni obonjeni uthiwa waphuma wahamba wayakhona entabeni obonjeni wahlala lo 40 days ethandaza ubusuku nemini wathi ekupheleni kwalezo nsuku lase likhuluma naye izwi lase lithi hayi bheka phezulu wayesebheka phezulu uthiwa wabona indlu eyakhiwe ngotshani lendlu lena ukhona umuntu wayeme kuyo owayeqobezela ithi ngoma kaShembe khokheli wakhona omunye-ke uJehova okuphila umkhokheli emchazayo ethi uyakhazimula nalomuzi wamaNazaretha wakhe uyakhazimula nonkabinde nomuntu ambonayo wambona exolezela laselikhuluma izwi lathi mina nguJehova uNkulunkulu wokhokho bakho njengoba ngilapha nje ngifuna ukuthi ngikuthume uhambe uphume lapha eNquthu uye emadolobheni amabili amakhulu lapha eMgungundlovu naseThekwini uyoshumayela khona uyobikezela ukuthi kukhona umuntu ozayo emhlabeni wayesephumana ngempela unkabinde wayesethatha uhambo waye emadolobheni eMgungundlovu waye naseThekwini ehamba eshumayela ekhaza lo muntu ozayo ethi hayi kunomuntu ozayo lapha emhlabeni uthi lo muntu uyilanga uthi lo muntu uyakhanya uthi lo muntu uyotha ngapha emhlabeni uthi uyofuna khanye uthi kuyokhanya emhlabeni khanye phansi ukhanye nasemanzini uthi wonke umuntu nasey'nhlizweni zabantu uyokhanya ngoba lo muntu ukhanya Thixo ulanga lethu khanya phezu kwethu ushabe uyifakazile leyo ndaba ezikalweni zakhe uthema ekhuluma kanjalo unkabinde kuthiwa nayi imeseji ayeyiphethe ehambe isho wayethi hayi yizwani ma-Afrika yizwani bantu ukhona umuntu ozayo lo muntu uma umbuka ngaphandle uyafana nathi ngokwenyama kodwa ingaphakathi lakhe uNkulunkulu washo lo Shembe lo wafikayo ngo-1910 lo esibungazi ukufika kwakhe namhlanje sibungaza usuku lokufika kukababamkhulu efika lapha eNatali efika eThekwini emsizini lapha afika khona hayi bayechaza obaba umfundisi ey'ngilosi ekufanele simhlangabeze eyaseningizimu bayechaza baze bayibize ngamagama uthi ayibhathwa kuhlaza iphethe insaphulo ethile bawubheka shuthi kwakuyingilosi yokuphilisa uRafael bayechaza indaba yabo akabongo kodwa singendaba yokuthi uShembe waziveza kubantu engakafika emhlabeni semhlala phansi khona umfana lo mfana lona igama lakhe u-Abednego ungowakaNdlovu wathi lo mfana ngelinye ilanga entshontshile nje umoba womlungu ehlathini uthe mayewutshontshile lo moba womlungu wayesiyakudla wayesebanesazela enhlizweni yakhe ukuthi ngizwa nginesazela ukuthi khona icala engilenzile wayeseyakumfundisi womlungu owayekhona endaweni eyovukiswa othi umfundisi ngize kuwe ngizwa nginesazela enhlizweni yami ukuthi ngenzile
isono ngikhile umoba womlungu ngaphandle kwemvumo yakhe. Angazi ukuthi ngenze njani. Wayesethi uMlungu awukulula. Hamba uyothandaza. Umpela uNkulunkulu akuthethelela, uNkulunkulu uyathethelela. Amen. Wayesesuka ngempela waBheniko wayendaweni yakhe yokuthandaza. Wayesefike ethandaza. Kuthiwa wathi mayethandaza kwase kukhuluma izwi uye lamkhombisa lesibonakaliso kwavela izandla ezayivela ezulwini kwavela izandla kuphela. Kuthiwa wathi mayeyibuka waBheniko lezi zandla wayibona zimnyama wayesendideka lasekhuluma izwi lathi hayi usuthethelelwe kodwa naye indaba ekufanele uyitshela abantu ngiyeza. Kukhona isikhathi lapho ozohlangana nami khona sengifikile lapha emhlabeni sengiseduze. Ubona izandla akaboni ubuso balo muntu kodwa uyayibona ukuthi lezi zandla zimnyama. Yamdida lento waphindela kumfundisi loMlungu wayawubuza ukuthi hayi ngithandazile uNkulunkulu ungiphendulile uthe sengithethelelwe kodwa uvele nezandla zakhe. Wayesekhuluma ukuthi wathi uyeza lapha emhlabeni sekuseduze ukuthi ngimbone. Wayesebuza uMlungu bezinjani izandla. Ilapha indaba iqala khona. Bezinjani izandla. Athi lo mfana hayi izandla bezimnyama. Wathi uMlungu hayi ukhuphile usathane. Akufanele babone uNkulunkulu ubone izandla zomuntu omnyama. Kufanele ubone izandla zomuntu omhlophe. Hamba uyothandaza ucela intethelelo ngoba ukhuphile usathane. Abelungu basifaka lokho emqondweni yethu. Mabefika lapha kwathi konke okwethu okuhle ngisho imibhalo leBhayibheli ekhuluma ngathi basebecabanga ukuyishintsha ukuthi ikhulume ngabo basebenza isikhali sokuzohlasela thina ukuze basiqobe. Bafika nawo bephethe umhlangano wabo owawuseBelgium babehlomisana ngamavesi ekufanele babuke bacindezele ngawo lesi sizwe simnyama ukuthi hayi batshelele ukuthi hayi kukhulu ukuthi isicebi singangena ezulwini. Makunjalo shuthi lenkabeni ingangena engobeni yenalithi. Abantu kuze babe nementality lapha engqondweni ukuthi mawukhonza kanti uNkulunkulu kufanele uhlezi nje uhluphekile kulokhu hayi uNkulunkulu uyangithanda noma ngisehluphekile kodwa ushaya ukubele indaba ehlukile wathi asingadingi isingesweni sise lapha emhlabeni. Ngiphelele ngiyethemba liyophu mabenga. Ngikuthanda kakhulu uthi asikho esinye isisekelo kuwena Afrika uJehova kuphela kuyisibani sakho. Lapha sitabelela khona sitabelela kuverse 4 uthi ngiphelele ngiyethemba liyophu mabengathandi ilanga lakho Afrika. Amen. Ilelala elasho kabili wathi lo muntu ozayo uyilanga uyokhanyisa. Bambuza abelungu babumfundisi bathi hawu usho ukuthini ukuthi uzilanga elizokhanyisa anganilanga selafika ngokufika kwethu sivele ngilandi kwakufika kwelanga anganise sinakhela izikole sinakhela izibhedlela sinilethela bemfundisi ikuphi lokukhanya ukuthi kuyeza. Wayesethi unkabindi cha uthe uNkulunkulu noma ukwenzile lokhu akuphelele makungakafiki lokukhanya okuyikhona okuyofike kuphelelise konke. Basebethi abalungu hawu usho ukuthi uchitha thina wabeseboshwa eboshela ukunikezela ukufika kasheke wangene ejele wayesikaboshwa. Asikho-ke lapho sengiqedela le ndaba kaBheniko wakangcobo ukuthi kwathi ma ephindela eyothandaza zaseyivela kakhulu lezandla zavela kodwa ubuso bungaveli. Waphinda kuMlungu, uMlungu waphinda wathi ubhubhile usathane phindela khona wagcina ngasayi. UMlungu ebona ukuthi uMlungu udlala ngaye useyayikholwa yena lento ayibonayo. Kwathi ngelinye ilanga eyihambela nje eThekwini ehamba nabanye abafana kwase kwehla umuntu esitimeleni wayesethi ukuthi wathi mayehla lo muntu esitimeleni wayesebuka izandla zalo muntu wathi hayi ngisho ngathiwa izinto ziyafana lezi zandla ilezi zandla engangiyibona ngithandaza. Wathi bayeyibusisa kwambuka lo muntu okuthiwa wayemuntu owuhlanga lase-Afrika ekuthiwa maseyikhaza indaba yakhe kwakuba bamkhulu ubhombela isitulo samamondo esitimeleni. Wasuka lapho waBheniko wakangcobo walandela ubabamkhulu emphathele ipolimende esethi sesifezekile lezi
isibusiso salomuntu uNkulunkulu okwathi uyeza lapha emhlabeni. Nkosi usabezwini. Amen.